Izgradnjom brane Stuba Rovni i punjenjem jezera potopljena je crkva Svetog Arhangela Mihajla u Tubraviću, poznata kao Valjevska Gračanica, što je izazvalo kontroverze u javnosti. Članovi Ronilačko-sportskog kluba Borac iz Čačka odlučili su da zarone upravo do nje i, kako kažu, ostali fascinirani prizorima na koji su naišli pod vodom. Euforija, uzbuđenje, poštovanje i doza straha. Ne znam kako bih drugačije opisao taj zaron. Vrh krsta je na 3 metra ispod površine, a vrata na oko 10. Temperatura vode je oko 5 stepeni. Zato smo koristili opremu za ronjenje u hladnoj vodi, izjavio je za agenciju RINA ronilac Bojan Drašković. Kako su bili jedni od retkih koji su se usudili da zarone baš na toj lokaciji, svojom kamerom su zabeležili kako je to sve izgledalo. Iako su u klubu svi profesionalci, kažu da pred njima nije bio ni malo lak zadatak. Ronilačko-sportski klub Borac ima oko 20 aktivnih članova, jednog instruktora i 2 asistenta. Slava Otcu i Sinu